We are now on the second lesson of our series, The Top Priority of a Faithful Disciple of Christ. Now, dating a message kakabsat, kat para kada tayo nga disciple of Christ. Ti kayat nga sawon deta disciple, kat follower, wenno learner. Diti church tayo ti HBBC, kaslatay lang disciple nga i-enroll tayo kakabsat, i-commit tayo ti biyag tayo, nga sumurot iti Apo. Now, dua nga klase iti member iti church, deti committed ken paspasurot nga Kristiyano. Idi ubing kami, grade 1 at dati kadwami idi nga classmate ko, ngemhan nga enrolled, no di ket paspasurot isuna. So di paspasurot, awan ti commitment na. Agawid no kayat na, ket awam mo't grade nga maawat na. At paspasurot nga rod. Ngem kada kami nga naka-enroll, kasapulan nga klase kami agingga nga malpas until 5 p.m. Kastamot kakabsat, itinakayarigan tayo nga disipulo ni Kristo. To be a disciple of Christ, kathan na nga dete, umay ka na makigimong, makuna lang nga nakigimong ka. Makuna lang nga nag-join ka ti Zoom. Makuna lang nga nag-join ka iti Facebook. Because if you do not have a deeper sense of commitment nga sumurot ti Apo, mangiramit iti pagayatan, agadal ti sa uti Apo, no awangking ka as if kalang ti arig na iti estudyante nga nag-enroll ti bagina, if you have not really enrolled yourself, committed yourself to learn about Christ, to study His Word, and to live as a disciple of Jesus, therefore, may sakalaeng nga paspasurot nga Kristiyano. Okay? Kat iti HBBC kakabsat, hanakayat iti Apo, ngagbalin ka nga paspasurot a miyembro. Paspasurot a Kristiyano. PPS ko namin dayjay. PPS, paspasurot. Masapul nga sika, masapul nga kal estudyante, napang ka nag-enroll, you signed your name, nag-sign the consent ti naganak mo, and because you are enrolled, you will comply, you will go to school on time, you will finish all the subjects every day, comply with the assignments and projects, and you are being graded. Why? Because naka-enroll ka at the commitment mo. So at isa ludsudat ken ka iti dayti nga bigat, are you a faithful, committed, enrolled disciple of Jesus? When no, paspasurot ka lang. Kat kunam, pastor, umayik lang observe. Pastor, umayik lang makitugtugaw. Umayak lang makidingdingag. No kasta tayo kakabsat, hantay agro. Masapol nga da tayo, iti kaungan tayo, before I move to the lesson, data ti umuna kakabsat, nga kayat ti Apo nga maklear. Let's clear this thing out. Let's clarify this. Are you really an enrolled, committed, faithful, true disciple of Christ when no observer ka lang? Paspasurot ka lang. Hello? So nga sabi ko maitiday nga bigat, kunam Apo ustudye ko na ni pastor. Introduction pa lang na strike kan iti pusok. Ti condition ko kat kala observerak lang Apo. Kala bisbisita ak lang. No damdamo yo, okay, you're a visitor. No couple of weeks, couple of months, okay, you're a visitor, you're a guest, you're a new believer. Pero hindi pwede nga 5 years kasta kalata. 10 years kasta kalata. Masapol nga you have a deeper sense of what it means to be a disciple of Jesus that you say, yes, Lord, I'm your disciple, as if I am enrolling myself and I'm committed to learn about you, to study the Bible, to live as a disciple of Jesus, to be willing to pay the price. No anyaman, ti kasapulan nga masakripisyo ti biyag ko, I'm willing to commit myself to be a faithful disciple of Jesus. Now, can you show the Zoom? Now, lahat-lahat, tanggalin mo na lang muna ako. May I ask you, who among of you today will consider himself, i-consider mo ti sarilim, nga may sakan nga committed, faithful disciple of Jesus, hanggang paspasurot, hanggang nga makipagdingdingeg, hanggang nga makuna nga nakijoin kat gimong, talaga nga disipulo na ka ni Kristo. Itayag yung manta ima yung kakabsat. Raise your hand. Amen. Amen. Dadahan na nagitayag kakabsat. Okay?
Now, baka ko nayugot, Pastor, tikayat mo nga sawon, ag-membro kami. Well, later, dumteng data nga banag, but we are talking about disciple. Kasi, now, go back, isublim jay kanok. Useless ka kabsat, nga mayadal ka da kayo detoy, nuhan ka nga naka-enroll. You are going to join an orientation in a school, you are not an enrolled student, so what's the purpose? For what? Ngayon no enrolled ka, you are going to join the orientation. Because the orientation, each of you will be given a student handbook. And then the teacher will orient you. Kasto iti klase, kasto iti panag-grade tayo, kasto iti assignment, kasto iti project, kasto iti mabayadan. So being an enrolled, you are willing to go with it. Why? Kasi committed ka nag-enroll ka nag-sign ka. Ngayon no paspasurot ka lang, napang ka nag-join, napang ka nag-observe. No commitment whatsoever. Agawid ka, na-thinking ka, day na panam. So nga doon, Kristiyano, makigimgim mo, ngem nating natakadakwada, awan impact na, awan change na, awan development, awan progress, awan growth. Why? Because they are just there and say, paspasurot ak lang. Maikla ag-observe no kasanot Kristiyano. Observe lang no kasanot disipulo. Kitakto no kayat ko, kitakto no saan ko akayat. Oh, kakabsat, hanakayat ni Apo Jesus iti kasta nga disipulo. Pikayat ti Apo nga disipulo, committed disciple of Jesus. Okay? So, deta pala nga ba nagkakabsat, umdas ko madetan nga challenge kada kayo. But you have to keep that in mind, okay? Hanakayat ti Apo paspasurot ang miyembro uno Kristiyano iti Hosanna Bible Baptist Church. Amen? Dakay dito Facebook, ag-comment kayo, paspasurot kayo, uno faithful disciple of Christ. Ibagayo ta, kakabsat, tapno amuti Apo, no anat rukod tapusom. Okay? Of course, amuti Apo actually. Now, so, ngarod, kakabsat, dating a lesson tayo, the top priority of a faithful disciple, in a way, is an orientation. Dito'y mga rodan nga makita, okay? So, if I'm an enrolled, a committed, enlisted disciple of Jesus, anong orti aramide? What is expected of me? What is my duty? What is my responsibility to the Lord? So, naadal tayo kakabsat, last Sunday, the first top priority of a disciple of Jesus is to pray and to intercede for others. Panagkararag. Kat nalawa kakabsat, DJ nga lesson nga in-share ko kada kayo, ket sapay kumata na riknayo, halaan nga dete for the sake nga, disipulo dapat agkararagat. Hindi lang for compliance. Ngem nakitam kakabsat, how that prayer can positively and powerfully affect your entire life. Okay? Hante kayat dede, hanakayat ti Apo tay disipulo nga mapilpilit nga kararagakon kasi isot requirement ti disipulo. Kala estudyante nga for the sake lang ag assignment, for the sake ng project. But at the end of the year, awan pulos na at adal na. Why? Because kinupya na mo tami na assignment na. Nang bayad mo ti sabali nga mangubra tay project na. Idi exam, nagsaksakar. So he wasn't there to learn. He is enrolled, he is committed, nagbayad, ngem awam mo't jay puso na nga talaga nga agadal. So as disciple, listen again, i-relate ko lang. Member ka di church, committed disciple ka, so dapat king kakunam, Apo, I want to learn. I'm not just here to comply because I'm a disciple. I'm not just attending, tapno makuna nga, nag-attenda kasi disipulo na. No, but I'm here to really learn. Okay? So, surusuruin nyo kakabsat, iti agkararag. Amen. I hope nga nakita yun, no kaya nyo kakabsat, balikan nyo the lesson and learn about the essence of prayer, why Christians do not pray. Nakita tayo digijay excuses, no aping adi agkararag ti Kristiyano. Number 2, why make prayer your top priority? And 3, how to pray. How to devote yourself in prayer. Okay? So, okay, pakita man jay Zoom. Siya sino kada kayo kakabsat, iti nakarikna, iti bilag ti kararag. After the message, anat impact ti prayer kada kayo, anat impact jay lesson kada kayo. Damon la impact na, itayag yuman imayo. Raise your hand. Okay? Adamon la impact na, wano impacto. Alright, I hope at the impact na jay lesson tayo this Sunday about prayer. Now, today, ti lesson tayo kakabsat, may kadwa nga top priority, nga ikaso tayo, kantay ti importansya, that the Great Commission. Okay? So, define ita, what is the Great Commission? Now, the commission kakabsat is an instruction.
kunada kat anat komisyon ko kunada. Tay maala ti ibagbagana. But commission is an instruction, command, bilin, a task, trabaho, duty, ribangan, given to a person or group of people. A group of people officially charged na ibaon with a particular function. Deta di commission kakabsat. So maawatan yon. As a disciple, no i-personalize tayo, we have an instruction, command, task, duty to perform. That's a commission. So as a true disciple, we are a group of people. We are called the Church of the Living God. We are a group of people officially, divinely. Divine kasi ti Diyos tinang bilin kada tayo. Hala nga official ti gobyerno ti nang bilin kada tayo. Divinely, because ti Apo itinang bilin kada tayo. We are charged. Ano charge? Hanga cellphone nga na charge. Charge means na ibaon. At the instruction nga i-carry out tayo with a particular function. So now, if you consider yourself a true disciple, hang kapaspasurot ha, committed disciple ka, then this is your second top priority, to carry out the Great Commission of the Lord Jesus Christ. What is the Great Commission? Matthew chapter 28, kita nyo kakabsad ha, Matthew 28, 19 and 20. Jesus, idi umuli sa jay langit, okay? Ket adda digiti disciples na jay kakabsat, they were the early group, they were the early church, the disciples of the Lord Jesus Christ. Habang nga umululi ni Jesus, imbagana daytoy nga commission. Imbati na daytoy nga charge. Okay? He said to the disciples, go ye, basahan tayo man namin. Everybody, read. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Data nga versikulo 2 verses, data ti statement ni Jesus, idi umuli suna agsubli di langit, ket ita nakatugawon ti makannawan iti trono ti Ama. Data nga instruction, kada tayo nga disciples, of course, directly kadigidi adadjay. Ngem dayjay nga instruction, ket hanla nga para kadakwada. No di ket para kadigidi amin nga agbalin, nga true disciples of Jesus in every age. Kasama tayo ijay. Data kakabsat, talo iti paset na. Number 1, evangelism. The Great Commission nga i-carry out tayo is first and foremost evangelism. Evangelism is to share the message. The message that we are going to share is the gospel. Ti gospel kakabsat, naggaputi duwa nga balikas good news na imbag nga damag. Dito nga na imbag nga damag is about the death, burial, and resurrection of Jesus. Nga dito nga panakatay, panakaitan ng panagungar ni Kristo, kat isuti hope iti tattao keng kakensyak, tapno madaan tayo ti biyag ngagnanayon kat maisalakan tayo. Madamat gubat ti Russia kan Ukraine. You know, in my heart, as a true disciple of Jesus, my concern is not only the economic effect no anyan tot epekto ti global economy deti Russia-Ukraine war. As a true disciple of Jesus, amuyot mapampanunot ko, kasanungatan digidyen at natay, napananti kararwada. Because that is the mindset of a disciple of Jesus, to evangelize, to share the message, to bring the gospel, to make sure nga dagiti tattao maamamuda ni Kristo nga mangisalakan ket masave da. Kada kayong estudyante ti MMSU, thank you for tuning in today. You know what? Adut maadal yu dito, but we don't want you to miss the best message we have. No kuma restaurant, it's our best recipe. It's our best selling.
Napintas nga pagsasaritaan ti prayer, may panggap ti love, may panggap ti giving, may panggap ti wisdom. There's so much topic we can discuss to you. But our best recipe, our main recipe, our specialty, if you may, the specialty ti HBBC nga message is the gospel. That you can be saved, that God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. You know what I found out? Nakaladladingit. Nagaduti agkungko na nga Christian churches ita, Pentecost, charismatic, evangelical churches, ngem no damagam kadagiti miyembruda, nabayagdan nga nagatem. Ano to mo nagat-attend ading ko? 5 years, 7 years, 10 years. No saludsudem kadakwada, so takabayag mo nga gat-attend dita church yo, amom ti papanamon numatay ka? Ako nada ay haan. Oh, very sad. Nakaladladingit kakabsat, so-called nga mangipiprits ti Biblia, evangelical churches, ngam dagiti miyembro, di da pa'y ammuno na isalakan dat. Anat serbim nga church, data ti number 1, data specialty ti HBBC. Han na mabalin, ngay may kaitigimong, nagbaling ka nga bisita, nga hamo na amuan iti dalan ti pan nakaisalakan. Trends may come and go, but the gospel will still be relevant. Hindi kailanman malalaos at maluluma ito. Itataka kabsat, very curious ka, kinamta Facebook, da baro nga trend. Million likes. Kakabsat, aglaos di kita. Dumaan di kita. Mapukaw di kita. Ngem ti ibanghelyo, uray anang henerasyon. Mensahen tulatta iti apo. Ito ay laging parang sariwa habang ibinabahagi natin sa iba. So uri ulit-ulitam kakabsat, dito nga i-share. Fresh latta ti panagrik nam. That is the gospel of Jesus. Now, in the Great Commission, number 2 is identification. Identification is to baptize those who are saved. That's the command. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Adot baptism ita kakabsat, ti Katoliko infant baptism. Mabunyagan ti ubing. I would like to tell you the truth. Awan yan ta Biblia ti bunyag ti ubing. Hanga na bunyagan ni Jesus, idi ubing. Iding kabilda ni Jesus sa temple, they brought Jesus to the temple not to be baptized, but to present Him to the Lord. Iso nga diti HBBC, digiti amin na babies, nga maitugot diti church, we will not baptize them. We dedicate them to the Lord. Kat iti New Testament, makita tayo nga digiti na baptize, digiti mawat kini Jesus. Baptism is your identification. Mainayon ka, may identify ka, kadigiti padam nga naisalakan. The third in the Great Commission is discipleship. So, dito tibilin ni Jesus. As a disciple, a true disciple, you evangelize, you get people baptized, those who are saved. And discipleship, ano discipleship? To help them grow as disciples of Christ so that they can go and do the same thing you did to them. Tulungam ida nga grow. Iso nga dito discipleship class tayo. To summarize it, eto yan. Everybody read. Everybody read. The focus of evangelism is what? Salvation. Underline nam. The focus of identification is what? Baptism. Underline that. The focus of discipleship is spiritual maturity. Underline it. The focus to evangelism, salvation. The focus to identification, baptism. The focus to discipleship is spiritual maturity. Data ti Monday ti Apo kada tayo na church. What a privilege. Amen? What a privilege. Now, tatagakabsat, 5 vital things we need in order to fulfill the Great Commission. Dito tinak, i-share kada kayo. Intro lang dayjay. Okay? Tapnon ti kastak at may pakita kada kayo. Dito Great Commission. So, clear kada kayon? What is the Great Commission of the Lord Jesus Christ? Evangelism. What is the focus of evangelism? Shout your answer. What is the focus of evangelism? Salvation.
Number 2, in the Great Commission, identification. What is the focus? Baptism. 3, discipleship. Anot focus the discipleship? Panag-grow, dagiti na save, ag-grow danti spiritual. Agbalin damo ta kasking ka, nga mapantumot ag-evangelize. Now, as a true disciple, anat kasapulan tayo, tapno maaramid tayo detoy. Anat kasapulan tayo. There are 5 vital things we need in order to fulfill the Great Commission of our Lord. Okay? Number 1. Dito muna nga kasapulan tayo, compassion. Amen. You know what is compassion? Compassion means we need to see people the way Jesus sees them. Kailangan nga ti panagkitam kadagiti tattao ket kas panangkita ni Apo Jesus kadakwada. Deje ko natin nga looking through the eye of Jesus. Kas lang why do we go to Apari? Anat makita tayo jay. No businessman ka, ti makitam business opportunity. No sikak kat realtor, ti makitam lot-lote. And there's nothing wrong with all of this. Depending no anak kakabsat, di function mo. Okay? No sikak kumakat engineer, ti makitam kat opportunity to build houses. Ngem no disciple ka, napangkad di Apari, anat makitam, souls of men. Kasapulan di gito, iti mangi-share kadakwa dati gospel. You see the point? Oh, dakay nga napandita abroad, anat makita yo, hanlaan nga green pasture. At adot masapulan ditoy. Dati dolyar ko, agbaling nga 50 at Pilipinas. No Australia, dati Australian dollar mi, agbaling na 37 di Pilipinas. Una, diti Pilipinas, kung dita agad aggasto kayo, isula iso. Kala piso-piso mo lang at nangat nga mo di cost of living you. But as a Filipino who went abroad, anat makita, green pasture, business opportunity, professional world, makapagtrabaho ak kastoy-kasjay, makaurunungak, I can build my house and a lot of things more. But listen, as a true disciple of Jesus, ada dapat compassion mo. Kat kunam, Lord, digiti ka ubraak, I need to do something tapno ma-share ko kadakwa dati gospel. Digiti friends ko, I must be able to invite them. Dapat ada puso, compassion is all about your heart. Naawatan nyo kakabsat? Kada kay nga estudyante, mapangkaagbasa, anat makitam, as a student, when you go to school, ti makitam, learning opportunity. No mapangkati college, career, course opportunity. Kat kunam, diti MMSU, they offer engineering, nursing, education, medicine, etc. So, what do you see? Course. But as a disciple, mapangkaagbasa, hala, di kurso ti pampanunutem. No, di kat, my friends need to know about Jesus. Hello? Amen. Laglagi pa nyo kakabsan. Do you have compassion in your heart? No, awang keng kadeta ita ko ng Apo Diyos. Dakkel deti nga pukaw, dakkel deti kurang. I don't have this. I pray that you put compassion in my heart, Lord. Mariknak kumakas di mariknam. Makita kumakas pa nagkitam. Compassion means a genuine concern. It's not what you can get from them. It's what you can give to them. It's a genuine concern. It is love in action. Do you love your neighbors? Do you love your loved ones? Your friends? Then do not just see them as your relatives. You must see them as what? Souls kat kunam, Lord, they need to hear the gospel. Compassion ti number 1 kakabsat. Dapat ada compassion ginka. God loved us and He showed that by caring for our souls. Inayat na tayo diapo. So if you really love your loved ones and friends, you will care for their souls. And we will not be blind to the condition and destiny of their soul. Don't be blind. Don't be blind. Maybe as a pastor, I'm going to require you to win souls. But do not win souls just because you are just required. Dapat ada compassion tapusom kat kunam, Lord. Dito panang i-require ni pastor kada ka mag-soul winning. Panang challenge ni pastor kada kami nga mangi-share ti gospel. Kaya't ko apo nga damariknak nga compassion iti puso. Okay? One of our top lists in our prayer should be that our loved ones,
our friends, and all people may come to know the Lord as their personal Savior. Why? Because Jesus Christ is their only hope. Makita mo, Dayjay? Amo yo, adot tao kakabsat nagpapa-advise, agpatpatulong, mabaling daday mas asidagkin kan, agpatulong. Aglalo di kitay, kunatay nga umutang, kunatay no kwa. Umayag man agpatulong, umayag man umutang, ay kat mabalinte nga makatulong in any way we can. But as a Christian, among dapat ti burden ta puso, mai-share mo iti gospel kaday jay tao. Compassion is what you need. You know, the problem in the world today, kathaan nga adu dagiti kararwa kakabsat. Yes, it is true. Adut kararwa nga hanpay na isalakan. Ngam amuyot problema, awan ayat dagiti Kristiyano. Awan ayat dagiti disciple. Kanayo mo nga kadkadwa, di ka man lang ma-share ti gospel. Yan at compassion mo. Friend ko kunam, best friend ko kunam, di ka pa'y maawis ti church. Where's your compassion? Hello? Oh, kada kami agbisbisikleta kami kakabsat. Honestly, amin na makabisbisikleta, mariknak lata ko nakapo. Tulungan nak ta ma-share ti gospel, di giti kabisbisikleta. Da kayo mapadak ka mahilig ti bisbisikleta. Detan sa man la bisbisikleta ti hilig yo. Awan sa mo, di compassion tayo. Masapol na the compassion tayo kada giti gagayim tayo. Hello? Ikararag mo deta kakabsat. Okay? Now listen, the gospel is not a matter of good advice. It is the good news. Amen. The gospel lang ang good advice. Madaming mga napapanood ngayon sa internet na mga videos, giving advice, di ba? DIY, do it yourself. So kaya itata kakabsat ka, YouTube ka lang, Facebook ka lang, i-search mo lang, you get what you need. But what people need to hear is the good news. In fact, you know what? I was thinking before the service started, I'm going to require all choir members, all HBBC orchestra, and even you, AV team, do not come here if you have not won a single soul in a week. Huwag kayong pumunta rito na wala kayo na soul win. Ano, sir, na ka tumulong kayo dito, awan mo ti compassion nyo ti lost souls. Now, I'm going to require you, but do not do it just because I have required you. Di pa nang i-require ko kada kayo is only a way. No, kuma naganakat, i-require mo ta anak mong agtutbras, agdigus, kasadut na, kasail na, kasulit na, ngamto no bumaru, bumalasang, na isanay na, nakaragragsak to nga, naimbagtayin sanay nak ninanang ko, agdigus aktibigat, agtutbrasa, kastoy-kastoy. The same way. To no ma-realize yun patag, dito Great Commission ko na yun to. I'm so thankful. Tani pastor, in require na kami. Kung na kada kami di ka makakanta ti choir no awan na soul win me. Uno na ikambi, at least the least, makaibunong kay ti gospel tracks. Oh, that is a requirement. But you must have compassion. Secondly, okay, may kadwa nga kasapulam. So nakita yun ha. Second, that thing that you need is commitment. Commitment kakabsat. Now, no commitment ko na tayo ngamin, kasi ganito yan. Yung iba, sabi nila, hindi ko gift mag-soul win. Hanak kami na lingag sarita eh. Well, I can sing, I am good in cleaning, but I cannot do soul winning. Mabaling nga kastat reason mo. Listen, soul winning is not a gift. Haan nga talento ti agiburay ti ebanghelyo kakabsat. Api kasapulam ti talent nga mapanag-witness yan ta korte. Hello? Talento ka dito mapanag-witness yan ta korte. Hane, ti witness yan ta korte no api nga witness ka because you have a first hand. You have a first hand nga nakitam nang ngegmo uno adda ka iti dayjay senaryo nga pasamak di crime scene. So you don't need talent to go at the court and witness. Saludsudan di abogado king ka, yan at yan mo, hindi kas tingal daw, alas 7 ti bigat. Sir, addaak ijay highway. Anat nakitam, napasungadak ti duwa nga lugan nga agsinnabat. Ket anat napasamak, nagbinangga ti duwa nga dadakkel nga lugan. Ket kuna di abogado, anat nangyari di tricycle. Diya mo sir, ngam nagbinangga di duwa nga lugan na dadakkel. Anat nangig mo, adda naganit-it nga kasla ligay nga naganit-it. So you don't need talent
to go to the court and witness. Kastamot ti soul winning. Hamo kasapulan ti talent tapno may i-share mo ti inaramid ti Apo nga panangisalakan kengkan. You know what? The Great Commission is not a matter of giftedness, but a matter of willingness and faithfulness. Hamo ibagbaga nga hangko amutag sao, awan talent ko, haan. Ti panag-soul win, panag-share ti gospel is a matter of willingness. Ako nam Apo, kaya't ko nga masyaran, tulungan nak. Faithfulness. Because God will enable us to share the gospel. All of us disciples of Christ were commanded, okay, to share the gospel. Now look at this. Dinggan nyo dito. Every believer is a missionary. Every person without Christ is a mission field. Sino man nga tao, nga napainawat ni Kristo, hampay nga naisalakan, is a mission field. Mabaling nga nabaknang, mabaling nga diadal, mabaling nga potential promising, ngem no awan ni Kristo ti biyag na, awan serbi ti biyag na kat impyerno ti pagturungan na. The Bible says, what shall it profit a man if he gain the world, but lose his own soul? There are many lost souls today. They may have gained the world. Sino dito makingkot alibaban? Oh, ni Jack Ma, he's very rich. He's a billionaire. Ngem no awan ni Kristo ti biyag na, he is a lost soul. Ni Bill Gates, nakabakbak nang. Ngem no awan ni Kristo ti biyag na, he is a lost soul. Sindigiti babak ng ti Pilipinas, Henry, buhay pa ba si Henry C? Wala na. Sino ba bang mayaman na buhay ngayon dito? Manny Villar. Kwarta na pelang kakabsa. Ay, nagan na pelang kwarta. Manny Villar. No, it's Manny. Ni Manny Villar, nabak ng isuna kakabsa. Okay? Realtor. Adut dagana. Ngem no awan ni Kristo ti biyag na he is a lost soul. Dagiti kabagyam, wherever they are, no awan ni Kristo ti biyag na they're a lost soul. They are our mission field. We are the missionaries. Iso nga da kayo nga data Australia, no save kayo, missionaries na kay Tiapo. You are there to share the gospel to your lost friends and relatives and classmates. Commitment. Hamoy bagbagang awan talent ko. You just need willingness and faithfulness. Number 3. The third thing that we need is consecration. If you're going to fulfill the Great Commission, number 1, compassion. So, the heart mo. Commitment. Willingness, ti kailangan. Faithfulness. 3, consecration. Ti consecration, in Ilocano kon, agbiag nga na Diyosan ken nasantuan. The word consecrate means, ti biag mo, ilasin mo, yadayum kadagiti na inlubungan nga aramid. Aramid dagiti managdakdakas, managbasol, kas kumat panagbisbisyo. If you're going to fulfill the Great Commission, it requires, the Lord requires, nga agbiag ka na Diyosan ken nasantuan. Hello? Kasi kung nadaging ka, tila day share mo, nagpadatan tumot pela nga gininom, kasano nga maawis nak? Nagpadatan tumot lang nga, kastoy ti aramid na gayam, hanak maawis ka deta ibagbagam. Why, kakabsat? Because we need to show the difference to make a difference. Ipakitam nga ti biyag mo, binalbaliwan ti ibanghelyo ti hapon. You know what? Kuna na ti Biblia, I am not ashamed of the gospel, for it is the power. Kita nyo? The power of Christ unto salvation. No power, kakabsat, not only it is the power to save, but the gospel has the power to change your life. Amen. Kaya na nga balbaliwan da pa nagbiag mo. So, agbiag te nga na Diyosan ken nasantuan. Consecration is an everyday decision to not defile yourself, but devote yourself to Christ. Kat kunam, Apo, help me to consecrate myself. Yadayok ti biyag ko kadagiti na inlubungan, ngar aramid. Hanakon ngagtaytayat weteng. Hello? No, daga kayo nagtaytaya pelat weteng kakabsat. Next time nga umay day kabo, tracks ti itad mo kingkwanan. Kat kunam kingkwana, Kabo, I want you to know, the Lord has changed my life. No, dati,
Siyak ti sukim, ngagtayat weteng, itatan, God has changed me. I want you to know how the Lord changed my life. I want to share the gospel to you. Hello? No, awisin na kadigiti friends mo, kat kunada, intayon, giinom tayo, ibagam kadakwada, no, I don't drink anymore. Kami sudat gospel tracts. Kailangan natin ang makadiyos na paninindigan sa tama at katotohanan. Amen. Makadiyos na paninindigan. Masapol nga at stand mo. Mag-stand ka sa tama at sa katotohanan. So, consecration is what you need. Number 4. Okay? Number 4. Now, courage is what you need. Nasantuan a kinatured. Nasantuan a kinatured. Marami ang matapang pero sa mali ginagamit. Ang tawag dyan, yabang. Agin tatapang. Nangatot, abaga na. Kung alam mo kung ano. Ano lang yun? Ano lang yun? Anong tawag doon? Pasiga lang. Pasiga effect. Okay? Pero hangin ang dala. Yabang lang yun, mga kapatid. Huwag mo doon gamitin ang tapang. Gamitin mo ang tapang sa pag-share ng gospel. Amen. Ipakitam ti turod mo, nga ibagam kadakwada, hana ko naging inom gayam, detang ipakitam ti turod mo. Ang agin tuturod ka, agin sisiga ka. Siyak ti siga. Kala day prank, Facebook, nakita kat kwa. Kunana kat, siga ka ba? Siga ka? Kung kunana. Siga ka? Siga. Dan sa naasar. Kunana, anong gusto mo? Ako na inala na ti papel kan ti ballpen ko na, hindi, naglilista lang ako kung sino ang siga. Anong pangalan mo? Kukunin ko. Okay, sige, siga ka pala. Ikaw, siga ka rin, siga. Doon tao nga kasta kakabsat, blapper. Again, si siga lang kakabsat ng angin, tinagyan na. Ipakitam ti usto nga kinaturod, babaan ti panagtakder mo ti usto kan ti kinapudno. Nga uray kat katawaan da ka, uray ibagada nga di da ka kayata na kadkadwa, ngem naturod ka nga agtakder kasi amom nga usto di pagtaktakderam, usto di aramidem, usto di ibagbagam kadakwada. Diyan mo gamitin ang courage. Acts 4:29. The Bible says, "And now, Lord, behold their threatenings, but nga na kami na po. Grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word." Boldness. So if you're going to fulfill the Great Commission, we need courage. Apo, ikanak man titurun. Amoy karigatan, ti panag-share, ti gospel, day panang-approach mo jay tao. Pampanunutan, anang atat ibagana kanyak no kasaritak, anantong atati ibagana kanyak no ikak ti gospel tracts, you need courage. Last but not the least, may kalima kakabsat, you need creativity. To fulfill the Great Commission, number 5, creativity. You need to create opportunities to share the gospel. Do not just wait for opportunity. Every day, yes, a dada opportunity and you need to be sensitive to that. But you need to learn how to create opportunity. In the ministry, God wants us to be creative. Amoyo, Paul was good in turning tragedies into opportunities to share the gospel. That's creativity. Amoy, di kita'y trahedya nga pasamak tibiyad ni Apostle Paul. He can turn them, kat kunana, I will turn this into opportunity. Listen up, I'm going to share to you the gospel. Naibalod isuna, you know what he did? Instead of wallowing in self-pity, kat kunana, si akpay, naibalodak, pudnot ikas kasabag, tinilivdak, inbaluddak, imbes nga nagsangsangit, nga sinangsangitan at kasasaad na. You know what? Kunana, Lord, while I am here, iti pagbaludan, ikanak iti turod, tapno digiti umay, mangtid timakan, digiti agbambantay nga gwardya, ishare ko kadakwada ti gospel. So ako na di Philippians 1:12, kita nyo, but I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Deti napasamak kanyak, nagbalin isuna nga open door tapno may share the gospel. You know what? We have a lot of members
Nga idi ma-ospital, amoy inaramid da di ospital, nagibunong dati gospel trucks. Sineran dati gospel, di giti pada da nga pasyente. So day trahedya nga napasamak kadakwada, nagbalin nga opportunity, tapno di giti tao nga di da pa'y namimit, di da mo, ket mabalin di da kabagyan, mga ganda ti Ebanghelyo. Kasta ti true disciple of Jesus. You create opportunities. So how do you create opportunities? Letter A, do good to others. Tumulong ka. Ag ilibrem no dakwartam. Tulungan nyo. Dakay nga data abroad, tulungan nyo. Di kita padayo nga Pilipino. Tapnon to no sharam ida, dingganda ka. Kasi ada na imbag nga nakim nga naipakitam kadakwada. Help them. You see? Accommodate them. Invite them for a lunch. Invite them for a dinner. No awan trabaho da, tulungam nga makasapol da trabaho. Why? Because you love them. You have a genuine concern for them. I-guide mo ida. Kaslakin ni deti bisita ta ita ni Rose Ann, ijay Australia. Ada pamilya mo dita Rose Ann. Kahit malayo ka sa pamilya mo dito sa Pilipinas, may pamilya ka dyan. Ang Hosanna Bible Baptist Church members. Yan sila, See? Ang family ni Mel, ni Adonis, family ni Michael, ni Aldrich, Dexter, Gretchen, Nelson, that's your family. Whatever you need. No, daga mo no kaya, daga nga ikanti kwarta, but, if you need prayer, they are there to pray for you. So that's what we need to do. Be creative. You just don't know nga DJ good thing nga inaramid mo jay tao, dakkel ti impact ken kuana. Kat isut mang open ti heart na nga i-share mo di gospel ken kuana. Letter B, open your home for Bible studies. Inik ka nakatiapo ti balay, if you invite me to come and pray for your home, detat may nga prayer ko, Lord, let this house be a Bible study center. Di kita ayan nyo kakabsat, pagigyanan nyo nga balbalay, into tiyapo nga balbalay kada kayo, idedikaryo tiyapo kat kunayo, Lord, my home should be a Bible study center. This week kakabsat, we had an opportunity, Pastor June and I, can you show the picture? Nganapan, ijay balay, the brother Ryan, na unig, but this is a part of their house. The Jenny principal ni Sir Arnel, Ma'am Fe, the Jayda, head teacher, kanda dumapay, you see? Inopen da DJ balay da kakabsat, in-invite da digiti cottage church ni Sister Jen, tinag-invite. Okay? In-invite da digiti cottage church da, okay? Adot sana nakaumay We were expecting about 15 teachers to come. Imhana nakaumay ti daduma, but they opened their home. Nagpamerienda da pay, nagpa-dinner da pay. Kit kakabsat, may libre tayo, tigagayim tayo, classmates tayo, apeng hantay na mapanunot nga gureka. Pagbalinak man nakastoy tapnon di kasta awisik ni pastor, wano siyakon, ishare ko ti gospel kadakwada. Make it and create an opportunity. You see? O idirabi kakabsat, naawis kami nga napanangikararag tay birthday ni Kathleen, di tuburan. Di kan balay da Sister Maridel, kini Brother Johnny. Okay? Alakat na imas, di gidikin namin, hanga isot number 1 day dyan. Iti sumunga da kan ti familia at nakitak di giti bisita da. Dinamag ko asigod na sharean di gitu yan. Hampay pastor. So, iti sumruk dan kakabsat, kuna ni Sister Maridel, may kay diti salas, kasi nakatugaw kam di salas. Amo na latang a witness pinaalak dete illustration ko kakabsat ti soul winning. Dito yun dito naka-black nga balasitang classmate ni Kathleen from Vintar. I don't know if she's watching right now, but she's from Vintar. Lubnak, Vintar. Katni ko na, okay, sakbay nga intayo kanan, di gito'y naisagana, may tayo naawis tayo may makipangan. Adakayat ko nga iburay kada kayo. So nagbali na opportunity. Is it not kakabsat, mas naragragsak ka nga nagpa-birthday? Nga uray naggasto ka, imay dagiti karubam kabagyam, na i-share ti gospel, kat na isalakan da. Kung nakidikalman, after I shared the message ko nakadakwada, you know what? Dito na iburay ko kada kayo, kat incomparable blessing. You know why? Awan kwarta nga makagatang eternal life. Kat kuna DJ may nga mother, thank you pastor kunana.
Talaga nga narikna na, naawatan na, naapresyar na kakabsat. DJ inaramid tayo nga panang-share ti gospel kadakwada. You see that? Oh. Kaya dadapay kakabsat nga nag-send kanyak iti pictures recently. Ni Love Faith, Madamat Masters na kakabsat, IJUP. Ayan o, mga participants. Nagkaroon da kakabsat iti Zoom meeting, okay? Kat adda iti i-present itong galmaysa. Ti-present na kakabsat nga article, A Sinner Saved by Grace. So may sa pinili kan jay teacher na kat kunana, would you discuss that to the class? So in discuss na iti classmates na, mano kayo? Mano da? 27 of our classmates, including her teacher in UP, heard the gospel of Christ. Kat adada imawat iti apo. Create an opportunity. Tanyo kakabsat, no negosyante ka, nakalibtak ta panunot mo, agpanunot business. No disipulo ka, naalibtak ta panunot mo, nga makakita kan mang-create opportunity to share the gospel. Ni MD, diyan ka mo no, the picture ni MD, awang picture na ya, wala siyang picture. Ngayon ko na kanya, pastor ko na tunubigat, kat may saak nga napiling ag testimony iti grupo mi. Amin na pulis nga padan na J. Pangasinan. Diyan ka mo no, manuda kakabsat na umabot dat 50. Kuna na, pastor, ikanak man ti outline. Kat kunaking kwa na, okay, kuna, kasi ti kano topic na discipline. O kunam ibagam kanyada, nga sipod pa'y kinaubing ko, na sursuro kong ti discipline ta, dagiti naganak ko, dinisiplina dat. Tigi nagtutubok, na muk ti discipline, ta ti pastor ngayan ko, di church mi, diyaw sana, kat disiplinado iti church mi. Get dito nga kinadisiplina nga disiplina iti kinapulis. It's not my first time to encounter in that dakkel kot kinadisiplina. Ngem before nga nagbalinak nga na disiplina, siya ket maysa nga disipulo. Discipline, disciple, correlated as a disciple of Jesus because I have accepted Jesus as my Savior. Ijay munto nga i-share ti gospel. So in-share na kakabsat kadagiti pada na nga pulis. Brother Ruel Peralta had shared to his students. Ayan sila, oh. Oh. Di tayan ta, anate, eskwela dan trade. MMSU, CTE. CIT, College of Industrial Technology. 2 batches actually. May isang batch, deta di second batch. Oh, ano kahit nga sawon deta kakabsat? Letter C, use your influence. Use your influence. Teacher ka, gamitin mo yung influence mo to carry out the Great Commission. Top priority is what we are talking about. Oh, hanga ko na, nabayaga ko na Kristiyano, graduate ak, awan nag-graduate ka na tayo kakabsat, no may panggap, ti panang ipatungpal, iti Great Commission. Na? Katne, mano digiti estudyante ni Brother Ruel. Ni Tita Beng. Okay? Praise the Lord. Oh, nagado kakabsat ni. Ijayanta ko deta, gymnasium tayo ti Bacarra, ta auditorium. You see, before nga mangrugi, jay talagang official meeting da, pagururayan, kat babae isuna, kaanang arud kakabsat, kat disciple of Christ. Okay? In-share na ti gospel ka, digiti nga tao. Diya ka mo manuda deta. So may isa lang nga portion ti picture deta. 350. Oh, puuni nga turod ni Tita Began nga nagsarita jay kakabsat na kamay 350. Oh mga kapatid, hamo kung ko na nga awamot ma-soul win, create opportunity. Da kayo nga parents, karitin kayo. Invite the classmates of your children in your home. Why not? Nga awisem dagiti classmate, digita deta anak mo. Kat ko nang barok, balasan ko. Schedule mo man, awisem man, digita classmates mo, dito yung balay. Pangaldawon ta ida, pagmeriendaan ta ida. Ta i-share ko ti gospel kadakwada. Create opportunity. Kakabsat, ang panunot tayo. Te kung kunakon, apay no maipanggap ti pagkakwartaan, nakalalibtak tayo agpanunot. Ngam no maipanggap ti panagiburay ti ebanghelyo, pundi tayo kakabsat. Hana na imbag, dahi takada tayo nga disipulo ni Kristo. Dapat no kasanot kalibtak ti panpanunot tayo nga makakita at pagkakwartaan ng runapay
nga nalalibtak ti panunot tayo nga makakita di iti oportunidad nga maiburay iti ebanghelyo iti Apo. Napangkam di Mitsubishi. Napang kami nagdamag-damag kakabsat. Ikarkararag tayo. Katata nakasaritak DJ seller ni Maki. Maki tinagan na. Kat habang nga da kami jay kung nakingkwanan pagururayan, awan mo ti ado nga customer mo dito kat let me share to you the word of God. Idinapangkam jay Toyota, kadwak ni Pastor John. Nakita-kita kam ti luglugan. Pintas di gito Di ko nagtugaw kami. Kuna ni Pastor John, Barok. Deta ni Makin di Mitsubishi. Nakaredak BBM. I'm just kidding, okay? Anyway, di Toyota, kuna ni Pastor John, Barok, gure ka, sakbay nga kwa, da-share ko king ka. Kakabsat, let's be alert to opportunities. Let us create opportunities. Creativity. Nukasta tayo kakabsat nga members sa HBBC nakalisto ti pa nagprogreso di trabaho ti Apo. Ado nga kararwa ti maisalakan. Weekly adot may report tayo. Send me the report. Dati report ti Souls 1. Bakara, this week, 356. Trucks distributed, 78. Amen. Distributed daily bread, 4. Amen. Pasukin, 42 souls won. Okay? 5 trucks distributed. Claveria, 24 nga taot na ka-share ang dati gospel. Trucks distributed, 49. Lawag, 14 souls won. 14 trucks distributed. 1 daily bread distributed. Australia, 1 soul. Amen. Upat na ibunong nga trucks. All in the HBBC, we have 437 nga nakashare ti gospel this week. 150 gospel trucks distributed. 5 daily bread. Listen. Perming ag-viral kakabsat, dagiti adayan ti Facebook and YouTube. Why not make the gospel viral by you and me having these 5 qualities? Compassion, commitment, courage, consecrated life, and creativity. As I close, tikararag ko as your pastor, ket sapay ko taday ito'y nga bilin ken mensahe ti Apo ket sumged ken rumubrub iti puso ken panunot tayo. You know, we are not just here to discuss about what the Lord has commissioned us to do. We must do something about it. As I close, to be saved is an incomparable blessing. Awang pangikumpara ang ti salvation. Incomparable blessing. To share the gospel is an incomparable task. Amen. Uri ka sa kapintas sa trabaho, kangatot sweldom, awan deta compare ti trabaho, ti panangiburay ti ebanghelyo. Let's read that together, everybody. To be saved is an incomparable blessing. To share the gospel is an incomparable task. So sapay ko tatiapo tinignay na kayo kakabsat. The Holy Spirit kinulding na tarik na kan panunot yo. Katumay kayo diti kapilya, diti sanctuary, sumay kay mangalat gospel tracts. Gumatang kay di daily bread. Create opportunities kat kunam, Lord God. I want to be a true disciple of Jesus. Help me fulfill the Great Commission in my life.